Concejales municipales La Paz Marcata Maitiwa Fiscalía Toquero Yatjatañapa, Acaja concejala Viacha Marcata Herminia Mamani, Jupaja Niekeja Jiwata Jarakcheja, Uxatoqueta Yatjata Siñapa, Osakomata, Valipineja Mait Abjaraki. Tunkamayani concejales Iripirinacawa municipio La Paz Marcatja, Mayesip Karaki Fiscalía Taripa Irinacaroja, Maquillat Jatasiñapa, Kunjamatza Hiwawayi, concejala Herminia Mamani, Viacha Marcana Irpireja, Masi concejales Irpirinacaja, Harit Abjewa, Justicia Abnaquirinacaroja, Niekejaya denuncia tachaja diputado Suitata, Rubén Chambi Mollericona, Kititeja Huchanchataki, Akakuyakan Hiwatapatja, acoso político Luraoyatapatja. Amtapt Añani, concejala Herminia Mamani, Movimiento al Socialismo Toquena Chicancha Seri Viacha Marcanja, Hiwawi Kitapagua infección pulmonar Hanualt Awinakatja. Hupasti, Koleya Señor Utanua, Hekata Sirakinja, febrero Paxit Pechaja, Autota Katawayatapatja. Herminia Kuyakaja Huchancharkinua, Rubén Chambe Hakeruja, Hupaya Autompeja Ta Kataway Chispa Ukam Hupa Kanait Oyarkina. Kuyakaja Ministerio Público Toqueroja, Kanastaway Harakitapawa denuncia acoso político Nyankajawinakatja.